Hello mayam, ngasi ano blog kong punta na actually ngasi siya ko gi ay hadi Guwahati chapay tuklay mi lamben ani ay galoy na himga ko ni Guwahati tuklay chaturi mi ado ngasi siya lamben fatte sa isu pun puira ba by road chutta ba ado Guwahati lamben fatte ay siya kaya phira fatira ngasi GNC ay ngasi siya journey gi blog se hapak ke it batan check sa train cepat gini ada thong se segi juga nang Guwahati cepat train segi thong juga lala cepat sangi se Malidor 28 km segi Malidor 1 km kunipan tapi koi na uji total chatoi 1 km chahunga kunthra mungkin na chaka dau ne apa segi sa 50 km mu thauja वाले खाता बाजार नहीं मैं हम तक कलाइन बाजार जाओ रहा है सी कलाइन की संग बगल में पेट्रोल पंप तो नहीं सी के अब ठीक है हो रहा है kakak tahu na dong lagi hit saya kaki kakak cangkal ya tahu ya orang tua juga lamben saja kata di hal lamben ni sini phải hay bazaar rồi sila mo gani oi jam hoile sak sulam sele sonda pung barota salat tore jam sel loy diri hajibo bayi jauh nang aroh marak tercacat dari saklam jam dan cak sih cuma hai ban gini saklam sel ya karena kalau lam sel apa kata ini kayak cuma hai lagi juga mungkin man cak sel karena lagi jauh jauh itu gini jadi saya pertang mesti tu lepeh saya pakai cak itu lagi thali lah खेलेर जब तो हवाले ngasi jani sewai खेलेर jauram latumba dari musik ini ajik lamen budi kafa ya isu lamen di fare ajik se bandi hati sangat tor ya ngasi jani mata mana cang ya jam mati lagi mana se lamen fare mina kali thong ya bandi hati pai kas
से नमपुदा ले पंगचा थे दाबा में नमी से पन ना भजना कोई जंग है का सुवा थक लो ना लोगे ये कोई कसला नहीं डायरेक्ट गुवाहाटी चलो कोई नहीं एकला एकला खा रहा है